engakubeka njengoba sihamba sibizwe isilo umcimbini ose-deputation engifisa ukuthi-ke njengoba sisuka la siwumuzi kuphathi ney'nsuku ngeke kujabheke ukuthi umuzi mhlawumpe ubukeka ongemningi 17 iyaziwa iyagqisha 17 so-ke kodwa-ke ngicela ukubeka lokhu njengomdidiyeli kulo muzi ukuthi cha ungajabheki ukuthi namhlanje 17 yangaka cha i-17 ikhona ukuthi ngoba kuphathi ney'nsuku kodwa abakhona asihambeni siye lapho sibiza khona ingonyama engifisa ukuthi-ke sihambe futhi ngokubambisana sibuye futhi ngokubambisana sibuye siphila phakathi kwalo muzi ukuze lo muzi siwubambe engifisa ukuthi-ke yonke into ihleleke namanje njengoba sibizwa ingonyama ngifisa ukuthi yonke into ibe right angifisi kube khona uma kubuye kube khona osekhalaza ukuthi awu sekwenzakala ukuthi ngifisa sibuye siphila okhuluma ukwabe umdidiyeli la 17 Okay, ithi ihonga mfowethu sesifikile seyifikile sila workshop fanele bazi nje mfowethu awubachaze ukuthi seyifikile ihonga ithi lapha yizihonga zokugcina azike sivela phambi kwalesi sihonga isihonga nje ofisa ukuba intombazane namhlanje yizihonga lezi utshela udadewabo osandile yithi ihonga losandile hayi impela bathi nje bathe asingavele siqhamuke sesiyomcula bathi asize ngathi la bakhona izizwa ngizoya ngingayithina mina awulankinga ngeke ngize ngilokhu ngiphethe zami nami Oh,
Oyane amakosa Yakhona singabathiyeni la eThekwini mhlambe omunye umuntu angagcina sebona sengasazeki ukuthi awu lo munye mhlambe nami ngihamba la sigcisa na sinabo la bengazi ukuthi sihamba kanjani cha sihamba sindawonye njengoba kuzokwenza imicimbi wesilo okubalekile ukuthi sihambe ngokubambisana mashimane injalo engifisayo ukuthi sihambe ngokubambisana la eThekwini sikhona singaba sithele eThekwini nathi sifisa ukuthi uma kwenziwa into sibambisane sifuna ukunimukela ukuthi njengoba nifikile iqhamuka ngaphandle mhlawumbe kwethi sindawonye mele vele bese siyasuka nje sesihamba singakhulumile asekukhuluma senzele ukuthi kungabi bikho omunye umuntu ozolokho ethi sidlule sasuka sahamba ngeke sikhulume engazi yethu kwenziwayo
ufuna ukuthi sihambe sazana ukuthi sihamba njoba nizinduna ninabatithiyeli nisuka elembeni kukho abatithiyeli besuka eMaritzburg nathi ngoba sika la zinduna abatithiyeli beseThekwini ufuna ukuthi ke sikwenze ukubambisana kanjani funa senze ngokubambisana ngoba insizwa suke ingazani ufuna ukuthi thina ke sikhombise ukuthi insizwa kuze sibumbane lokho ukuthi ungagcini nje vele kusaka siyahamba nje nomunye nomunye kazi kwenziwani kuyo ukuthi sikhulumeke lokho qala bakade sisuke la nisitshela ukuthi senze njani sibhekephi manje abahleli bomfili bathi senzani sibhekephi manje lokho engifuna ukuthi sikwenze mhlawumbe ngoba ngicabanga ukuthi nabo abomthetho basasile kumyalelo okwethu ukuthi mhlawumbe sikhulume inkulumo okwamanje engikutholayo ukuthi insizwa eqhamuka kamanje abathithela abaqhamuka kamanje ngathi abakafiki bake bangifonela kwakuthi transport lezi uthe mangixhumana nabo kwasekuthiwa isiphumile okwamanje ngicabanga ukuthi kufanele besibathinte sizwe ukuthi bama ngoba inkinga ngokwabo bafisa ukuthi engathi singasuka kwalamanje akulula sisuke la singazukuphama uma sisuka la thina sebefika la bafika la futhi abasazi bazosuka babheke ngoba kodwa ke bengifisa sikuxoxe nabo asikwazi ukusuka sibashiye singavele sisuse umuzi ungaphelele itheku sisuke sihambe nje kanti umuzi waseThekwini awukapheleli ukuthi okwamanje singaze siphunyuke kodwa abantu kodwa sikukhuluma ukuthi njengamanje yena u1 no2 njengoba sibiza kuzokwenzeka kanjani senzani siza sazi ukuthi nazo kwenziwayo Abasa!
Omsolwane ngobe zamaphoyisa aya amaphoyisa ngobe njole bese 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 Omsolwane ngobe zamaphoyisa aya amaphoyisa ngobe njole bese
Cha sindoni somuzi noma singaphelele njengamanje ezinye beyingekho vele ngesikhathi sayo zindona zomuzi. I'm very happy zindona.
izinduna zami I'm very happy ukuthi uma ngabe kukhona icilongo ukuthi yakhala icilongo sibiziwe uma sibiziwe besha namhlanje ngoba sibizwe ingonyaka zinduna ufisa ukudlulisa ukubonga okukhulu bafowethu njengoba besibiziwe lapha kukhona ingonyaka uma ngabe ngithi asambeni bafowethu naba ngisuke ngingazi ukuthi kuzokwenzakalani nami ngithembe nina induna ngithembe nina induna ngoba lo semangabe ngekho umsebenzi amehla suka bhekeni ukuthi kuzokwenzakalani ngicela ukuthi nami uma ngabe ngithi lo sengekho ngaleso sikhathi mfowethu asenzele ukuthi nisukumele phezulu sibambisane ungabe ukuthi nami uma ngabe ungele ngekho ngigcine ingedwa ingabe ngicala sinathi sinayo indlela sisuke thembeni ninduna akukho okudlula lokhu namhlanje enikwenzile ngisho singahamba sizinduna masibiziwe special sibiza ingonyama isini ukuthi izinduna sisukumele phezulu njengomzo se17 bakukhona nina nizinduna kukhona thina singabathithiye kuphelile ngisho umphakathi kuthiwa ukhona kodwa umphakathi usukuma ngoba ubona ukuthi nasinduna nabathithiye ngifisa ukudlulisa ukubonga kakhulu bafowethu ngifisa ukudlulisa ukubonga okukhulu yathokoza